Nestrpljivi lavić Gigi. Laviću Gigiju mama je rekla: gledaj kako sam fini kolač ispekla. Čokolade po njemu svugdje ima. Pasat će svim našim gostima. Mora se dobro ohladiti, pa ćemo si kasnije svi trbuščić gladiti. No lavić Gigi nestrpljiv je bio i kolač fini odmah je htio. Polako se došuljao do kolača, ali ubrzo nakon, evo plača. Nestrpljivi Gigi šapicu je stavio na kolač i nastao je veliki plać. Suzice male niz obraščicu pale, a mamine ručice utješiti Gigija su znale. Mama je Gigiju hladni oblog na šapu dala, nakon toga pusa na obraz je pala. Čvrsto je mama zagrlila Gigija svoga i sva bol polako je nestala zbog toga. Male okrugle okice gledale su mamu milo. Žao mu je zbog svega bilo. Mama mu je mirno rekla: još si malen i nestrpljivi ti. Tvoja mama se na tebe nikako ne ljuti. Čokoladni kolač spreman za papanje je bio, pa ga je lavić Gigi sada radosno gricnuo.